tubaha ikaze nanone hano hari kubera amasiganwa ya moto, aho tugeze mu cyiciro n'ubundi cya kabiri aricyo cyitwa SS 600, aho tuvuye mu cyiciro cya SS 250. Muri iki cyiciro cya moto ni icyiciro kizwi cyane muri champion nka Asia Road Racing Championship, aho abasiganwa bakoresha moto zifite ubushobozi bwa 600 cc. Iki ni icyiciro kiba hagati ya up 50 na ASB 1000. Abakunzi ba moto benshi bavuga ko ariyo cyiciro kirimo intambara cyangwa se kirimo isi guhatana kwinshi, kuko abakinnyi benshi baba bahanganye cyane ku muvuduko no ku buhanga. Mu by'ukuri SS 600 bivuga Super Sport 600. Aha niho usanga abasiganwa bafite experience ikomeye ariko bataragera ku rwego rwa Superbike ariyo 1000 cc. Moto z'iki cyiciro zirihuta cyane ku buryo zishobora kurenga 250 km ku isaha ku mihanda miremire. Iyo urebye race yayo ubona ko riders baba bahora bahanganye kuva ku ntangiro kugeza ku murongo wa nyuma. Moto rero zikoreshwa muri SS 600 akenshi ziba ari Yamaha YZF R6 na Honda CBR 600 RR na Kawasaki Ninja ZX6R na Suzuki GSX R600. Ibi ni mbivuga abantu bamenyereye ibintu bijyanye na moto, n'ubundi baraza kwita basobanukirwa byinshi kurushaho cyane uko iyi mibare igenda ikoreshwa. Ariko muri RC ya vuba champion navuga nuko Yamaha R6 na Honda CBR 600 RR nizo zigaragara cyane. Aya mamoto aba akoreshejwe gukora amakorosi yihuta. Aya moto aba yorohejwe gukora amakorosi yihuta, gufata neza amapine no gukata village ku muvuduko munini. Abakinnyi ba SS 600 baba bafite courage ikomeye cyane. Umukinnyi umwe ashobora kuba ari inyuma ariko agategereza rap ya nyuma agahita anyura imbere kubera icyo twita slipstream. Slipstream nababwiye yuko ni uburyo arida agenda inyuma y'undi kugira ngo umuyaga utamubangamira, hanyuma akaza kumucaho ku muvuduko munini ku murongo muremure. Mu isiganwa rya race ya kabiri ya SS 600 muri Asian Road Championship ya 2026 Isepangi muri Malaysia, habaye guhangana gukomeye cyane hagati y'abakinnyi bo muri Malaysia, Thailand na Indonesia. Amakipe ari gukina cyane muri iyi racing ya kabiri harimo Hong Leong Yamaha Racing na Astra Honda Racing Team, Yamaha Thailand Racing Team na Honda Racing Thailand, hamwe na Indemitsu Honda Racing Malaysia hamwe na Yamaha Racing Indonesia. Abakinnyi n'ubundi barahaga bahagarariye iyi race ya kabiri, aho turi kubonamo umugabo witwa Kasma Daniel Kasma Yudin, ni umuhanga cyane. Akabamo na Helmi Azmani na Tanati Rawongripo hamwe na Fadila Alibi Aditama, hakaza na Herijuni Atina Firidaus na Anupabi Salimon, hakaza na Kailu Adihamu Pawi. Usanga mu by'ukuri muri iki cyiciro cya SS 600 ni icyiciro gisaba courage, concentration, gufata feri neza no gukata village neza no kumenya gucunga amapine, kuko yo ukase nabi wisanga warenze umuhanda. Niyo mpamvu bisaba rero kwitonda cyane no kwitwararika no kuba maso kugira ngo ubashe gukontorora neza umuvuduko, ndetse ubashe no kubasha kumanaginga
abo muri gusiganwa muri kino cyiciro. Mu mateka ya Asian Road Championship, igihugu cya Malaysia ni kimwe mu gifite abakinnyi bakomeye muri SS 600. Thailand nayo ifite riders bafite tekiniki ikomeye cyane. Indonesia yo imaze kuzamura impano nyinshi z'abasore bato bafite umuvuduko udasanzwe. Iyo urebye uburyo SS 600 ikinwa, uba ubona ko ari nk'intambara y'ubwenge cyangwa se guhangana k'ubwenge n'umuvuduko icyarimwe. Leader aba agomba kumenya igihe cyo kurinda position ye n'igihe cyo gutera attack. Akenshi winner abonwa muri lap ya nyuma cyane. Nicyo gituma abakunzi benshi ba moto bavuga ko SS 600 ari cyo cyiciro kirimo excitement nyinshi muri Asia Road Racing Championship. Nkuko mubibona rero ahangaha isiganwa rimo bitegura kuba batangira, bari mu myiteguro, barabona ko abakinnyi bari gukora ama interview hamwe n'abanyamakuru, kandi nanone urabona ko abakunzi babo barimo kubaha courage kugira ngo baze gutangira iri siganwa n'ubundi bameze neza cyane. Urabona ko baba biyambitse bidasanzwe, abana hafi yabo nyine umva nabo baba bari hafi yabo kugira ngo babatere courage. Urabona ukuntu n'ingofero yabo ukuntu imeze, urabona nk'umubyeyi sa n'umwana mutoya waje kureba isiganwa rya moto. Ahantu kambibutse ko ni isiganwa rikunzwe cyane, rikundwa n'abantu benshi, berekana ko habura umunota umwe wonyine kugira ngo n'ubundi isiganwa ritangire. Umunota umwe niwo ubura, niyo mpamvu nako abantu bari kugenda noneho begerayo kugira ngo bahereze umwanya abasiganwa baba biteguye kuba batangira. N'abafana bari kumwe nabo ndetse n'abakunzi n'ababahaga amabwiriza, abatoza ndetse n'abashinzwe tekinike, bamajije bose kuba bakwegerayo kugira ngo n'ubundi isiganwa ritangire abantu bameze neza. Urabona ko abakinnyi bose bamaze kwinjira kujya muri position neza, bameze neza, buri mukinnyi wese ariteguye, ategereje isaha yo kuba yatangira. Urabona ko barahagurutse kuri start line, barahagurutse. Iyi ngiyi urabona ko starting grade race ya kabiri, row ya mbere itangiye, turabonamo n'ubundi umukinnyi Kasma Daniel, urabonamo Anupabis ndetse n'uyu mukinnyi n'ubundi Tanat hamwe na MC Kinray, nabo urabona ko ari kuri nomero ya 4, afite moto za Kasma Daniel, afite moto ifite 27 nomero. Urabona ko uyu munsi biraza kuba bitoroshye urebye abakinnyi n'ubundi bari ku murongo, batangiye ku murongo wa mbere. Aba bose n'abakinnyi bari muri rino siganwa. Umurongo wa gatatu nawo uriho abakinnyi 56, 32, 97, 23, 20, 24. Urabona ko ari ishyaka ridasanzwe cyangwa se ari irushanwa riraza kuba rifite imbaraga. Ku murongo wa gatanu row 5 turabonamo 86 hamwe n'ufite 89 row ya gatandatu. Abasiganwa rero bo tayari bamaje gutangira, urabona ko batangiye mu cyo bita warm up. Ubundi ntabwo barinjiramo neza mu isiganwa nyirizina. Urabona ko hari icyo bita warm up. Warm up ni ukureba ese moto zacu zimeze gute,
bagiye kujya no ku murongo batangiriraho neza neza isiganwa by'umwihariko. Habanje icyo bita warm up. Warm up ni barimo bareba moto zabo, barebe niba nta kibazo zifite zimeze neza, nta ngaruka ziraza kubateza. Noneho aho bagiye kwerekeza bari kugenda berekeza ku murongo bagiye gutangira. Murabibona neza warm up ko irangiye. Uyu mugabo ufite igitambaro cy'umutuku arimo kwerekana aho bagomba gutangira, ko bose bagiye guhagarara no ku murongo yabo neza, noneho bagatangira neza bose biteguye. Urabona ko bamaze kumva neza moto, bamaze kubona ko moto nta kibazo zifite, bamaze kubona ko moto zimeze neza. Ubu noneho bagiye gutangira ku murongo bya nyabyo. Isiganwa rigiye gutangira rya SS 600. Bose bariteguye tayari, bahagurutse noneho batangiriye kuri lap ya 12 bataka bagenda. Urabona uburyo bameze, ukuntu uburyo barimo bagenda kabisa, ibintu byiza cyane kandi biryoheye amaso. Muracyari kumwe na Pacific Sport Official. Reka ngusabe ukore subscribe we ubanye natwe bwa mbere kugira ngo ubashe gukurikira ibisiganwa umeze neza. Tuhari kugira ngo tubakurikirane isiganwa rya moto, tunabasobanurira ibintu byinshi kuri ryo ku bantu batarizi, kugira ngo ninagire n'abakunzi benshi mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Barako ko ari ibintu byiza cyane. Turi kumwe rero, reka buri wese tubahe ikaze aho muri agiye atandukanye kugira ngo tubane muri isiganwa kandi turisozanye. Reka turebe hano uburyo n'ubundi bikomeje kugenda. Aho reba uburyo Tamatiro Ngipuyo ari gukurikira inyuma ya Kasma Daniel. Ibyo ni tactique ya n'ubundi ya Slipstream nakomeje kubabwira, aho Slipstream ari uburyo Rida agenda inyuma y'undi kugira ngo umuyaga umukumire gake. Iyo igeze ku murongo muremure ahita asohoka iruhande rwo akurikiye, akaba akamurenga kubera ko moto ye ibifite extra speed yihuse. Noneho reba ibi, aho reba Hermin Azman ari gufata inside line muri corners. Urabona inside line ni tactique ikomeye cyane muri SS 600. Rida aca imbere mu mfuruka kugira ngo afunge uwo bahanganye. Iyo ubikoze neza undi asohoka muri kona yatinze, nawe uhita ubona advantage yo kuba wahita umucaho, ariko bisaba courage nyinshi cyane kubera ko kona zinjiranwamo ku muvuduko urenga 140 km/h. Ikosa rito gusa Rida ashobora kunyerera akata yikubita hasi. Aha rero turi kubona Herjun Atana Firdaus akoresha late braking. Late braking ni tactique yo gutinda gufata feri. Rida agerageza kugeza ku munota wa nyuma cyane mbere yo gufata feri kugira ngo arenge abandi mbere yo kwinjira muri kona. Urabona ko gusiganwa, ubona ko rwose arimo ubuhanga niba ubyitegereza neza, kandi urabona ko abakinnyi uburyo barimo kubikoramo, uri kubona ubuhanga buri gukoreshwa muri rino siganwa. Nta guhubuka, ikosa rimwe ryonyine ushobora kurenga umuhanda, ikosa rimwe ryonyine baragucaho, ikosa rimwe ryonyine uraza gutakaza umwanya urimo. Ni ukuvuga ngo ni imibare, ni ukwigana, buri wese agenda yiga mugenzi we. Iyo ukoze ikosa moto gato cyane nk'uko mubibona, moto ishobora kwita iva ku murongo cyangwa se amapine agatakaza grip. Muri SS 600 amapine ni ingenzi cyane. Buriya abakinnyi baba bagomba gucunga amapine kuva lap ya mbere. Niba ukoresheje nabi kare, lap za nyuma urananirwa. Niyo mpamvu ubu uri kubona bamwe basa nk'aba urikubona ko bamwe basa nk'abadateye cyane, bari kwizigama amapine yabo kugira ngo baze gutangira atake mu kanya kari. Turabona undi mugabo Kasma Daniel aracyayoboye, ariko reba uburyo Hermin Azman ari kumwegera gahoro gahoro.
ari gukoresha tagitike yo kugerageza nyine ku buryo yamucaho mu masiganwa menshi ya SS 600 ridashobora kugenda inyuma intentionally ategereje lap za nyuma. Iyo agezaho abandi bananiwe amapine nibwo ahita afungura speed yose. Fadil Alibi agerageje overtake hanze ya kona, ni outside move. Biragoye cyane gukora overtake hanze kuko uba uri kure y'umurongo mwiza, ariko iyo ubikoze neza ushobora gusohoka ufite speed nyinshi kurusha uwo muhanganye. Abakinnyi bose urakona ko batangiye kurebana nyine, bari kurebanaho, nta muntu ushaka gusoza ari inyuma, ntawe rwose. Reba uburyo Kasma Daniel ari kurinda inside line muri buri kona, azi neza ko Herim Azman ashobora kumucaho igihe icyo ari cyo cyose. Iyo uri imbere muri SS 600 muri iki kino cyiciro, ikibazo kiba kimwe, kurinda position. Iyo uri inyuma, ikibazo kiba gushaka aho unyura. Niko umukino wo gutekereza, ni umukino wo gutekereza vuba cyane. Herman Azman yinjiye muri stream ya Kasma Daniel, urabibona ku murongo muremure, arimo kumwegera cyane, very close. Arasohotse iruhande rwe, bombi bari kugenda begeranye cyane. Kasma ahise afata inside line, urabibona Hermi agerageje outside, moto zombi ziri kwegerana cyane rwose. Urabona hariya uburyo zegerana, bageze kuri kona. Kasma Daniel afunguye gazi imbere gato ya Maari gatandatu ye, ihita isoka ifite transition nziza cyane. Urabona ko Hermi agerageza kumufata, ariko hasigaye metero nke cyane. Urabona ko ari gushaka kumufata, ni guhangana nyine, ubona ko udasanzwe ahangaha. Icyo nababwira ni uko n'ubundi SS 600 ni icyiciro cya moto zisiganwa kizwi nko mu marushanwa ya mpuzamahanga ya moto, Asian Racing Road Championship nk'uko nababwiye, World Super Cup ndetse n'andi marushanwa akomeye ku isi. Iyo umuntu avuze SS 600 abashaka kuvuga Super Sport 600, ni icyiciro gikoreshwamo moto. Urabibona n'ubundi bimwe nababwiye, umuvandimwe atinze gukora kuri feri, moto itimujugunya. Urabona uburyo moto iyi simujugunya rwose. Ntabwo byoroshye nkuko ndimo mbibabwira. Avuze SS 600 abashaka kuvuga Super Sport 600, ni icyiciro gikoreshwamo moto zifite moteri ya 600 cc, bivuze ubushobozi bwa moteri bungana na centimeter cubic 600. Iki cyiciro kiri hagati ya up 550 na ASB 1000. Up 550 iba ari yabatangiye kuzamuka nk'uko twabibonye vuba ngaha tumaze iminsi tubagezaho, naho ASB 1000 ikaba ari icyiciro cya moto zikomeye cyane, nazo turakibagezaho mu minsi iri imbere. SS 600 rero iba iri hagati aho ngaho, hagati ya up 550 na ASB 1000. Ari naho usanga intambara cyangwa se guhatanwa gukomeye cyane, kubera ko riders benshi baba bafite urwego rungana. Moto z'iki cyiciro ziba zikozwe mu buryo bwo gusiganwa cyane, zifite umuvuduko munini, feri zikomeye, amapine afata neza umuhanda, ndetse na aerodynamics zifasha guca mu mwuka ku muvuduko mwinshi. Moto zikunze gukoreshwa muri SS 600 nk'uko nababwiye, muri kubonamo Yamaha YZF R6, Honda CBR 600 LR hamwe na Kawasaki Ninja ZX 6R ndetse na Suzuki GSX R 600.
aya mamoto aba afite ubushobozi bwo kugera ku muvuduko urenga 150 km ku isaha bitewe n'imiterere ya sirikwi. Iyo urebye SS 600 uba ureba umukino uhuza umuvuduko, ubwenge, courage, tekinike na patience. Rida wa SS 600 ntabwo aba asabwa gusa gukanda gaza, aba agomba kumenya gufata kona neza, gukoresha feri ku gihe, gucunga amapine no kumenya igihe cyo gutera attack. Muri siganwa tactique iba ingenzi cyane. Urugero hari tactique bita slip stream, nkuko nababwiye, aha Rida agenda inyuma y'undi kugira ngo umuyaga utamubangamira. Iyo ageze ku murongo muremure ahita amusohokaho akamurenga kubera speed yiyongereye. Hari kandi inside line, ibi ni igihe Rida aca imbere mu mfuruka kugira ngo afunge uwo bahanganye. Iyo bikorwa neza, Rida usigaye inyuma aburaho anyura. Hari na late braking, naho Rida agenda afata feri kugeza ku munota wa nyuma kugira ngo arenge abandi mbere yo kwinjira muri kona. Ibi bisaba courage nyinshi cyane kuko ikosa rito rishobora guteza impanuka. SS 600 ikundwa cyane kuko abakinnyi baba bahanganye. Akenshi winner ashobora kuboneka ku murongo wa nyuma. Hari igihe ubona abaridazi 4 cyangwa se 5 barangiza begeranye cyane. Abakinnyi ba SS 600 baba bafite fitness ikomeye cyane. Moto za 600 cc irakomera kwigenzura kuko iba ifite acceleration nyinshi. Rida aba agomba gukoresha amaguru n'umubiri wose kugira ngo ayiyobore neza cyane muri kona. Mu masiganwa menshi Rida ashobora gutakaza ibiro byinshi kubera ubushyuhe n'imbaraga akoresha. Niyo mpamvu bakora imyitozo ikomeye mbere y'amarushanwa. Amapine nayo ni ingenzi cyane muri SS 600. Iyo Rida atayacunze neza, rap za nyuma arananirwa. Hari leaders batangira race batuje, bagategereza abandi kugira ngo kunanirwa ku mapine, hanyuma bagatangira attack mu mpera. Sirikwi zikoreshwa muri SS 600 nazo ziba zifite challenge nyinshi. Hari zifite kona nyinshi, imirongo miremire, ahazamuka ndetse n'ahamanuka. Ibi byose bisaba Rida kumenya guhindura uburyo atwara moto bitewe naho ageze. Mu marushanwa nka Asian Road Racing Championship, SS 600 ni icyiciro gikurura abafana benshi cyane mu bihugu nka Malaysia, Indonesia, Thailand na Japan. Bafite riders bakomeye cyane. Malaysia izwiho abarida bafite courage nyinshi. Thailand igira rida bafite technique nziza muri corners. Indonesia nayo imaze kuzamura impano nyinshi z'abasore bato bafite speed ikomeye cyane. Iyo race itangiye usanga moto zose zisohoka nk'amasaso. Amajwi ya moto aba yuzuye circuit yose. Abafana baba bona nyine babyishimiye kandi babikunze. Riders nabo baba barwana no gushaka position nziza kuva kuri rap ya mbere. Ibi gituma abantu benshi bavuga ko SS 600 ari umutima wa motorcycling racing kubera excitement ibirimo kuva race itangiye kugeza ndetse irangiye. Noneho reba neza kuri riders board iri ibumoso. Anupab ari imbere cyane ariko ntabwo ari kure cyane ya Kasima Daniel. Ikinyonyo ni gito cyane ku buryo overtake ni gusa ihita ihindura race yose. Moto ziri kwiruka muri kona ku muvuduko udasanzwe. Uyu rida uri kubona ari guca muri iyi kona ndende, ari gukoresha tekinike ikomeye cyane yo gushyira umubiri hasi kugira ngo amapine afate neza asphalt. Reba uburyo ivi rye riri hafi gukora hasi. Iyo ni sinye yerekana ko speed iri hejuru cyane. Racing lane ni umurongo mwiza ridacamo kugira ngo atakaze speed bishoboka muri kona. Ubu uri kubona ko Rida ari kubanza kujya hanze ya kona akinjira imbere gahoro gahoro
hanyuma agasohoka yihuta cyane. Iyo ni tactique ikoreshwa n'abakinnyi bakomeye. Yamaha R6 ya Kasma Daniel iri gukora cyane muri sector ya nyuma. Iyo moto ifite acceleration ikomeye cyane iyo isohotse muri kona, ariko reba Anupapi ari gukoresha experience ye neza cyane kugira ngo arinde umwanya wa mbere. Aha niho ubwenge butangira gukora cyane kurusha imbaraga. Leaders bose bari gutekereza uburyo barangiza bafite amapine agifite grip nziza. Iyo urebye uburyo bari kugenda beganye, urumva neza ko nta leader ushaka gukora ikosa. Muri SS 600 rero yari ntoya gusa ishobora gutuma utakaza position 3 cyangwa 4 icyarimwe. Kasma yinjiye muri slipstream ya Anupapi. Urabona abafana nabo ubona ko babyishimiye cyane. Kasma ari kugerageza kugabanya intera akoresheje umuyaga wa moto iri imbere. Ubu speed yabo iri kuzamuka cyane ku murongo muremure. Anupapi yahise afunga inside line. Bega defense hano ura defense ari gukora defense ikomeye cyane. Kasma abuze hanyura, ahita asubira inyuma gato kugira ngo atinjira nabi muri kona. Urabibona iyi ni race y'ubwenge bwinshi cyane. Hari igihe leader aba ashaka kurenga ariko agahitamo gutegereza aho gukora move mbi yamukura muri race. Skinnery nawe ari hafi cyane. Top 3 yose iri kwegerana cyane nkuko mubireba. Reba uburyo Skinnery ari gukoresha late braking. Yatinze gufata feri cyane mbere ya kona. Iyo ni courage idasanzwe ariko kandi ni risk ikomeye cyane. Tanati nawe ntabwo ari kure nkuko mubibona. Ibi ni byo bituma SS 600 iba kategori ikunzwe cyane muri Asia Road Racing Championship. Leaders 4 cyangwa 5 baba bashobora gutsinda race imwe. Amajwi ya moto ari kuzuza circuit yose. Yamaha, Honda na Kawasaki ubona ko ari ibintu byiza cyane. Buri wese afite ijwi ryayo rituma abafana baryoherwa cyane. Ni buryo leader ari gushyira umutwe hasi ku murongo muremure. Ibyo bikorwa kugira ngo umwuka utamubuza speed. Iyo leader yipfutse neza kuri tank ya moto, speed yiyongera cyane. Anupa aracyari imbere ariko pressure kwiyongera cyane. Kasma Daniel ari kumwegera muri buri sector. Skinnery agerageje kunyura hanze ya kona. Moto ebyiri zegeranye cyane, hafi cyane gukoranaho, ariko bose barakomeje neza nta kibazo. Iyo ni professionalism yo ku rwego rwo hejuru. Leaders ba SS 600 bafite control ikomeye cyane ku buryo bashobora kugenda begeranye ku muvuduko urenga 200 km ku isaha batagonganye. Kasma Daniel yongeye kwinjira muri sprint nanone slipstream. Ubu nibwo buryo bwe bwa nyuma bwo gushaka intsinzi, ariko arimo kwegera Anupap meta ku yindi. Anupap nawe ahise afunga. Bega bato urabona ko ikomeye cyane. Bombi binje muri kona. Urabibona Anupara cyayoboye, ariko Kasma Daniel anyuma ye cyane ku buryo ushobora kubona amakipe yabo hafi gukoranaho bageze ku murongo muremure. Kasma yesi yinjira muri slipstream, ari gukoresha umuyaga wa moto ya Anupab kugira ngo yongere speed ya Yamaha R6 ye iri kuvuga cyane. Kasma ari kwegera cyane metero ku yindi, intera iri kugabanuka. Kasma asohotse iburyo agerageza overtake, ariko Anupa ahita afunga inside line.
mbega defense ikomeye. Bombi binjiye muri kona ya mbere begeranye cyane, reba uburyo amavi yabo ari hafi gukora hasi, speed hejuru cyane, ariko nta numwe ushaka kurekura. Skinner nawe ari inyuma yabo gato cyane, aracyafite amahirwe. Aha niho pressure iba nyinshi, ikosa rito gusa ryahita rihindura podium yose. Hasigaye kona nke gusa, Anupa ari kugerageza kurinda racing line nziza kugira ngo Kasma atabona aho anyura, ariko Kasma ari gutegereza moment nziza cyane. Kasma yatinze gufata feri, rate breaking nziza cyane, ahise yegera Anupa muri kona. Moto zombi zegeranye cyane ku buryo abafana bose bari kubyishimira. Basohotse muri kona ya nyuma, Kasma afunguye gas mbere gato, Yamahaye ihita ibona transition nziza cyane. Anupa nawe aragerageza kumukurikira, ariko Kasma amaze kubona advantage ntoya. Ni spring ya nyuma, bombi bari ku murongo wa finish begeranye cyane. Daniel Kasma barakurura, Tanati ahise amucaho, Tanati amuciyeho, aciye kuri Anupa rukomeje umwanya munini ayobora, barahatana. Anupa Tanati ageze ku murongo bwa nyuma finishing, akaba ayinjiyemo Tanati. ye Anupa koze ikosa rimwe, bya bindi nababwiye. Tanati yakomeje kumujya inyuma, akurura umuyaga, akontorora umuyaga, ari inyuma ya Anupa. Arangije bagiye kugera kuri spring, ahita afungura ako kanya. Tanati ahita yinjira mu murongo wa finishing, ntabwo Anupa amenye ibibaye na gatoya. Bega isiganwa. Ibintu ni ibintu birimo imibare myinshi cyane idasanzwe, ntabwo utabizi wapfa kumenya ibyo ari byo, ariko uburyo amuteye umubare ku munota wa nyuma, ku masegonda 3 ya nyuma, akahita amuca muri humye direct, akahita amutanga ku murongo. Nicyo kintu cya mbere kikwereka ubuhanga budasanzwe bw'irushanwa, nicyo kintu kikwereka ubuhanga budasanzwe bw'irushanwa. Ni ukuvuga ngo araje ku masegonda nyuma yamubaze, amuri inyuma go gatoya, ari gukontorora umuyaga. Arangije ahita rekura yirihuta cyane, atamutanga. Ari ukuntu bigenze. Anupa yarari imbere ho gatoya, arangije ahita afungura. Reba Anupa ahita asigara, dore ahita afungura byihuse, ahita amutanga ku murongo mu masegonda 2 yonyine. Ureba uburyo ahise amutanga ku murongo wa finishing. Iri ni isiganwa ridasanzwe cyane, urabona barimo baserebura kabisa, binjoyinga. Tanati congratulations kuri Tanati ku buryo akoze akazi gakomeye cyane kadasanzwe. Yerekanye ubuhanga bwa moto, ko moto ari ibintu bye. Reka mbegutse kuri Pacific Sport Official, ntugende udakoze subscribe kugira ngo ukomeze kubana natwe. N'ubundi umuntu yegukanye race ya kabiri ni bamwita Tanati Radongi Pride, ni utwaye iyi race ya kabiri. Nanjye reka mbashimire, babwira ngo ciao bye, naho ubutaha mu yindi rushanwa rikurikira. Imana barinde.